Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Perezida imwe mu bakuru umutwe M23 kuwa kane yabwiye abanyamakuru ko nta ntumwa zabo ziri Doha kuko nta butumire bahawe. Yavuze ibi mu gihe byari biteganyijwe ko ibiganiro bya Doha hagati ya leta ya Kinshasa n'umutwe byongera gusubukura kuwa gatanu ku muhate wa leta ya Katari wo guhuza impande zombi mu mahame yo kurangiza intambara impande zombi zasinye tariki ya 19 z'ukwezi gushize. Intumwa za Kinshasa na M23 zari zumvikanye ko biterenze tariki 8 z'ukwezi kwa 8 zigomba kuba zatangiye kuganira ku masezerano y'amahoro Doha, nawe bakayumvikanaho biterenze tariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 kuva impande zombi zasinye mu mahame yo kurangiza intambara imirwano ya hato na hato yarakomeje mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo kugeza no kuwa kane. Buri ruhande rushinja urundi kurenga kuri ayo mahame no kutubahiriza ibiyavugwamo. Muri iki cyumweru imirwano yavuzwe mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo muri teritwari za Fizi na Uvira, aho umutwe wa Twahirwa ukora M23 wavuze ko wagabwe witero n'abarwanyi b'abazarendo batandukanye ku ruhande rwa leta ya Kongo. Kuwa kane mu gace ka Agaseke muri teritwari ya Karere muri Kivu y'Amajyepfo habaye imirwano ikomeye hagati y'umutwe M23 n'abarwanyi b'abazarendo ba MDRC yiciyemo abasivile bari gukora radio kapiteri rw'ingunganiro bitangaza. Abarwanyi b'abazarendo bashinja M23 ko ari gutera ibirindiro byabo maze bakirwanaho. Kuwa kane bisimwa bwe abanyamakuru ko leta yakinje nta mugambi wa mori ifite, ayishinja guhunyura amahame yo guhagarika intambara no kurenga ku masezerano y'agahenge mu bitero byinshi biva ku ruhande rwa leta rukora. Ati niba nta gikozwe buri gitero kizayikurikirwa no kwivuna gukwiriye no kurandura burundu icyago kugira ngo turengere abaturage b'abasivile. Mu gihe impande zombi zishinjanye kurenga ku byo zumvikanyeho, abasenguzi bavuga ko ari impungenge ko gutinda kw'ibiganiro biteganyijwe bishobora gutuma ibintu birushaho kumera nabi. Mu gihe M23 bavuga ko itaratumirwa i Doha, ntabwo bizwi neza niba Kinshasa yaratumiwe. Gusa Tina Saramvugira perezida wa Kongo Kinshasa asubirwaho n'inama ko by'abongereza Reuters avuga ko uruhande rwa leta rwiteguye kwitabira ibikorwa bya Doha uko biteganyijwe. Reuters isubiramo amakuru ya M23 utivuje gutangazwa amazina avuga ko batazasubira i Doha niba Kinshasa itubarije amahame basinye, ategeka kurekura abantu bafunzwe. Reuters isubiramo umutegetsi wa Kongo ujya mu biganiro by'impande zombi avuga ko imfungwa zarekurwa ari uko habaye kumvikana ku masezerano y'amahoro aho kuba nyuma y'amahame yo guhagarika intambara yasinywe. Nkivuga kuri Kongo na M23 bambwire ko M23 ryatangaje ko n'abasirikare b'u Burundi bafatiwe ku rugamba boherejwe mu gihugu cyabo ko ari bibi cyakora yemera ko bafite ari kugiye cyo kurekura kitaragera kandi ko gihira bizatangazwa nkuko n'abandi bose barekuye byatangajwe. Ibi ni byatangajwe n'umuyobozi w'igisirikare cya M23 Perezida bisimwa mu kiganiro M23 ryagiranye n'itangazamakuru mu mujyi wa Goma kuwa kane. Ni nyuma y'amakuru yavuzwe cyane mu ntara z'ukwezi kwa karindwi avuga ko M23 ryari ku basirikare b'u Burundi yari yafatiye mu mirwano ibera mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa bakaba baragejejwe mu miryango yabo. Byavuze ko abasirikare b'u Burundi bafashwe M23 barekuye nyuma yo gutakambira imiryango mpuzamahanga kubafasha gutaha kuko leta yabo yabihakanye ndetse ngo barekurwa ku neza. Nk'igisubizo cy'ubusabe bwatanzwe n'inzego z'ubuhuza mu biganiro bigamije amahoro bataha banyuze ku mupaka wa Nemba mu karere ka Bugesera. M23 yavuze ko ibyari bivuga kuko nta byabayeho ariko ko babafite mu gihe cyo kurekura n'ikigira bazabatanga bagasubira iwabo nk'uko byagenze no ku bandi bose barimo abacanshuro ingabo za DRC na FDL zafashwe zikoherezwa mu Rwanda. Umuvugizi wa M23 mu bya politiki Dr. Wendozikari yavuze ati twebwe nta kibazo bifitanye n'abanyamahanga, abo twafashe twarabaye mwana babonye ari abacanshuro ba Romania, abasirikare ba DRC n'umujenerali muri FDL, abo bose basubiye iwabo. Abarundi nabo hari abadufite mwarababonye, umunsi wo kubatanga nugira muzabimenyeshwa. N'abasirikare bafite mu mirwano ikomeye yabaye mu bice bya Sakina mu Nshaki mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo, aho ingabo za M23 zari ziri kurwana n'ingabo za leta ya Kongo zifashijwe n'ingabo z'u Burundi gusubiza abasirikare bafatiwe ku rugamba ndetse n'abitwa ibyitso. Bikaba biri muri kwiye musezerano umutwe yerutse kugira n'Kinshasa Doha muri Katari, ariko leta ya Kongo ikaba nta bushake ifite bwo kubarekura nk'uko Minisitiri w'Ubutegetsi Jacques Chabani aherutse kubitangaza radio RFI. Ibi binashimangirwa nuko bagikomeje no gufata abandi bantu babashinja kuba ibyitso no gukorana M23 harimo n'uwitwa Rubonekarura werutse gufatirwa mu Burundi agahita yoherezwa Kinshasa ashinjwa gukorana n'izo nyeshyamba. Iriho rivuga ko bakiri inzira ndende ku ruhande rwa leta ya Kongo kuri iyi ngingo ko bigaragara ko nta bushake ifite bwo gutanga imfungo mu gihe bacyakira izindi bashinja gukorana n'M23 ndetse n'uruhande rwa Kabila rushinjwa gukorana n'M23 rukaba rugikomeje. Kugeza ubu M23 ifite abasaga magana bafungiye Kinshasa bazira gukorana nabo batararekurwa, mu gihe umutwe umaze kurekura abasirikare mu bitatu by'abacanshuro b'Abanyaromania, 800 by'abasirikare ba DRC n'igihumbi by'abasirikare ba Kongo Kinshasa FARDC bakaba baramaze kugira iwabo ndetse na FDLR nawe zoherejwe mu Rwanda. Naranganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Kenya, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Manitswe Perezida Ruto wa Kenya yavuze ko hagiye kujyaho urwego rwo gutanga impozamarira ku bantu bapfira mu myigaragambyo kuva mu mwaka wa 2017. Bamwe bakurikirana ibyo yandika bavuze ko ari umwanzuro muzima. Itangazo risinywe n'umukuru w'igihugu muri Kenya rivuga ko itegeko nshinga ry'icyo gihugu risaba leta guburenganzira abaturage babo mu bijyanye no kwishyura ukizana. Rikavuga ko kuva 2010 iryo tegeko nshinga ritangajwe ryahaye uburenganzira abaturage batandukanye mu nzego zose kugaragaza ibyo bifuza mu myigaragambyo, ariko ko iyo myigaragambyo hari ubwo yarenze imbibi abantu bamwe bagiye ibibazo abandi barapfa. Perezida Ruto yavuze ko mu rwego rwo gukorera mu mucyo no gusana ibyangiritse yazatanga impozamarira ku basivile, abashinzwe umutekano bica mu myigaragambyo cyangwa se bahuye n'ubundi bumuga butandukanye
ku mubiri. Abazabazwa amarira n'abahuye n'ibyo byago kuva 2017 kugeza ubu. Mu itangazo ryasohowe na Perezida Ruto ku rubuga rwa X ari Twitter yavuze ko ashyizeho uburyo bwo gushumbusha abantu hagira ibyago mu myigaragambyo. Urwego rubigenga rukazaba rukorera mu biro bya Perezida. Urwo rwego kandi ruzakorana n'intumwa nkuru ya leta, Minisiteri y'Umutekano n'Ubutegetsi bw'Igihugu n'ikigega cya leta n'izindi nzego bireba. Ruto yagennye Porofeseri Makwa Mutuwa nk'umuhuzabikorwa w'iyo gahunda, akaba ari umujyanama mukuru mu bijyanye n'itegeko nshinga n'uburenganzira bwa muntu. Niwe uzaba kuri inzego zose za leta izagira uruhare muri kiriya gikorwa. Mu minsi 120 ni ukuvuga amezi 4 ari imbere nibwo imirimo y'uru rwego izatangira. Naho abapolisi babiri umwe w'ipeti ritoya batangiriyeho muri Kenya na mugenzi we ufite ipeti rya serija bahuriye ku mukobwa bakundanaga bombi bararwanya Sergeant Rushimbaraga Police Constable amujugunya hasi avuye muri etaje ya kane ahita apfa. Ibinyamakuru byavuze ko urupfu rwabereye mu ntara Kaijado ahitwa Kitengera. Uyu mupolisi muto niwe wageze ko uyu mukobwa mbere kandi ngo arazi ko bakundana. Uwo mukuru rero Sergeant aramusanga nyuma nawe azi ko iyo nkuma ariyo yihebeye. Abo polisi bombi ngo bagira intonganya bararwana birangira polisi ajugunye hasi mugenzi we anusha ipeti ahita apfa. Urwego rushinzwe iperereza muri Kitengera rwagezeho byabereye umupolisi muto akirambaraye hasi yapfuye ndetse anagaragaza ibikomere byinshi ku mutwe. Uyu mupolisi w'ipeti rya serija ni inkumi yakunze abasore babiri bateye muri yombi bajya gukorwaho iperereza. Nasimukiye muri Tanzania abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe bategetse mu karere ka Kongo batangiye iperereza rigamije kumenya abantu bagaragaye mu mashusho ku mbuga nkoranyambaga babyina bishimira urupfu rwa Job Ndugai wahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko ya Tanzania wari waratoreye kuzamamaza guhagararira akarere mu nteko ishinga amategeko mu kwezi kwa 10 uyu mwaka. Aya mashusho yagaragaye ku rubuga rwa X. Abakizeho bavuze ko abaturage babyiraga ko barambiwe ubutegetsi bushingiye ku kinyoma. Uyu mutegetsi wabo Karere yavuze ko buri wese yatunguwe kubera ko ubusanzwe abantu baha bapfu kabone n'ubwo bapfuye umwanzi bidasanzwe mu iki gihugu ko abantu bishima ko kanaka yapfuye. Abategetsi mu ntara ya Kongo bavuze ko Job Ndugai nk'umuntu wabaye igihe kirekire muri politiki bitabura ko yari afite abantu bamwanga, ariko baje kuba abantu bararaye badasinziriye bishimira ko yapfuye. Ubu ngo nyuma yo kumushyingura bazashaka abantu bose bagaragaye bishimira urupfu rwe baganirize, cyane ko biganjemo urubyiruko bagamije kwereka ko ibyo bakoze ari amahano. Mu gihugu cyubaha indangagaciro nka Tanzania, ibinyamakuru bya Tanzania byavuze ko abategetsi mu karere ka Kongo basabye ababyeyi kurushaho kuganiriza abakiri bato bakabereka ko inzira batangiye atari nyabagendwa. Nta muntu ukwiye kwishima ko kanaka yapfuye kandi nawe azapfa. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Uganda abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika maze komisiyo y'amatora ya Uganda yasabye abantu bose babishaka kandi buje imyaka y'ubukure bashaka guhatana niba perezida wa Repubulika gutangira gushaka imikono ya ngombwa. Iyi komisiyo yavuze ko ushaka kuba umukandida asabwa kwishyura miliyoni 20 z'amashiringi ya Uganda yo kwiyandikisha akazana imikono y'abantu 9,800 nibura mu turere 98 twa Uganda. Amatora ya perezida muri Uganda azaba mu kwezi kwa mbere umwaka utaha. Biteganyijwe ko abishaka bose baba biteguye guhatana na perezida Museveni umaze imyaka 39 ategetse iki gihugu cyo mu majyaruguru y'u Rwanda. Komisiyo y'amatora yavuze ko bashaka ko abakandida batangira gufata impapuro buzo bakazigarura mu kwezi kumwe bujuje ibisabwa. Ntibazwi neza umubare w'abantu bazahatana intebe iruta izindi muri Uganda, ariko kugira abantu batandatu barimo n'amashyaka ya politiki bamaze kugaragaza ubushake. Abo barangajwe imbere na perezida Museveni usanganwe intebe, Robert Kyagulanyi Bobi no mu ishyaka NUP, Nandera Mufobyo mu ishyaka FDC, Jimmy James Yakano mu ishyaka UPC. Abo bantu kandi bari mu motari usanzwe utwara abagenzi mu mujyi wa Kampala, Francis Moeje barimo umunyeshuri muri kaminuza George William Mugezi na Joseph Kabureta wirukanwe n'ishyaka ariko kanga kuva ku izima kuva ko byanze bikunze ziyamaza ku mwanya wa perezida. Nkivuga mu matora muri Uganda ariko kandi mu matora y'ibanze bagarira ishyaka NRM baze bamaze kujya mu nteko ishinga amategeko umuriro uracyaka, bamwe banze kwemera ubujurire bahawe. Inkuru yagarutse cyane mu binyamakuru bya Uganda nuko Jean mu kiruhuko cy'izabukuru Henry Tumukunde yatsinze ubujurire bazahatana intebe ya NRM mu karere ka Rukungiri. Ibinyamakuru bya Uganda byavuze ko bamwe batanyuzwe n'ubujurire bavuze ko mu kwezi kwa mbere umwaka utaha bazahatana nk'abakandida bigenga. Mu gusoza mubwire ko leta zimwe za Amerika zazamuye ishimwe ku muntu watanga amakuru yashingirwaho mu gufata perezida wa Venezuela Nicolas Maduro $50 z'amadolari zashyizwe ku meza. Amerika ishinja Maduro ko umwe mu bacuruzi rwishwe ibiyobyabwenge ku isi. Perezida Donald Trump nigeze cyane uhakana perezida Maduro wongeye guterwa ku buri gihugu cyo mu ntangiriro z'uyu mwaka aho amatora yavuzwe buriganya no kwiba amajwi. Amatora muri Venezuela yagiye hamagarwa n'umuryango mpuzamahanga. Bisevuze ko imwe nkuru ya leta muri Amerika Pam Bondi yavuze ko igihugu cye cyamaze gukuba inshuro ebyiri agashimwe kari $25 z'amadolari ku muntu watanga amakuru yo gufata Maduro akavuga ko Maduro afite uruhare mu icuruzwa ry'ibiyobyabwenge. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Venezuela Ivan Nigiri yavuze ko igihembo cya Amerika ari baringa idafite agaciro kandi ko ari icengiza amatwara rifite inyungu za politiki. Ati ntabwo byadutunguye ibyavuzwe n'umuntu wabivuze. Nigiri yavuze ko biri ari ukurangaza abantu ahubwo ko Bondi yakabaye asobanura ibyishimisha mu mubiri n'ihohotera rishingiye ku gitsina byavuze kuri Jeffrey Epstein. Ubutegetsi bwa Trump bwamaze gushinja perezida Maduro na bamwe mu bayobozi bo hejuru muri Venezuela ibyaha birimo gucuruza ibiyobyabwenge, iterabwoba ndetse na ruswa. Amerika ishinja Maduro gukorana n'imitwe ikomeye icuruza ibiyobyabwenge nk'inyeshyamba za Farc ndetse n'itsinda ryitwa Tren de Aragua